kanti iqembu le Mamelodi Sundowns liqhubekile ngokwenza kahle kuyona ke imidlalo lena ke yobungane njengoba ke iMamelodi Sundowns ilapha na ke eNetherlands na iphindile ke futhi iMamelodi Sundowns ke yahlula ke iqembu lalapha na ke eBelgium Sparta Rotterdam ngo 4-1 kanti ke amagoli ke ashaye uThapelo Maseko umdlali ke owajoyina ke iMamelodi Sundowns evela ku Supersport United. uLucas Riverio naye ke umdlali ke ovela ezweni laseBrazil naye ke uyewashaya ke igoli kwiMamelodi Sundowns bese ke uPeter Shalulile umdlali ke ngokudabuka ovela ke ezweni laseNamibia naye ke ushayeka amagoli amabili waqeda ke umdlalo ke ngo 4-1 behlula lona ke iqembu lalapha ke Belgium iSparta Rotterdam. Mamelodi Sundowns izodlala ke umdlalo wabo ke olandelayo neNEC Breda ngomhla ka 28 kuyilona futhi iqembu leli ke laseBelgium.